akong mga higala, klase-klaseng batasan, di masaptan, usahay makalagot tan-awon. Pero may higala ko nga feeling high, feeling kwartahan, magpakaarong ingnon hambog ug garaan. Sigeg pasalig, seryoso kaayo, pero drawing radi ay to, kusog kaayo manghinambog, pero dagway giatay kaayo murag bayo. Feeling dato bisag way ikapalit, kung makastorya murag milyonaryo, ang kwarta sa bulsa gipilit. Kung pangutan-on, nasagi ka ng iyang bahande. Secret lang bro, pero bulsa walay sulod lagi. Ayaw sige yaw-yaw, ayaw sige panghambok, kay basin mahibawan, imong istorya puro bakak. Kung unsa kada ko ang imong istorya, mas dako pa ang tinuod nga pangutana. Maayo lang sa inambok, maayo lang sa etinakten, kuso kaayo manghambok, pero walay kapakita. Magpakaarong ingnon lang, para tanan makabantay, gusto pirmi siya ang bida. Tabi diri tabi dito, sa iyang katabi daghan na kayo kontra. Sugar roll pagyud kaayo, utangan pagyud sus Mariosep. Daghan kaayo gusto pero tapolan mo kayod, gusto gayahay pero dili ganahan mo lihok. Siit pangutang dili kahibalo mo bayad, kung pangutanon ug malangon niya ug mamawala na sad. Basta utang na gani daghan kaayo ka maagi, gamito ng mga ID sa mga kailan niyang higala. Tabang isa ko bro, ikaw ragyud akong saligan, pero pagting bayad na nakakokado. Messenger pero walay reply, tawag ni mo 5 ka beses busy kuno ang life. Kung makakita nimo sa dalan likay sa pikas len, murag wala kaila, murag bago pa nagkaila. Maayo lang sa inambog, maayo lang sa aktin-akten, kuno hay giatake sa dugan, giatay kaayo aking radiyay. Magpakaarong inon lang yun, para mapansin sa kadaghanan. Gusto pirmi na sa spotlight, gusto pirmi siya ang center of attention. Kung naa ang barkada murag hari sa palasyo, storya niya murag si tagiya sa tibuok syudad mismo. Pero kung mangayog ang bag para sa pagkaon, wala ko'y cash bro, pero online shopping sige gihapon. Kung naay problema, dagang kaayog rason, kung naay responsibilidad kalit lang o kawala. Pero kung chismis ang hisgutan, first responder walay absent, walay led sa istorya. Oy, amigo paminaw ako, dili tanan maga sa imong drama. Tinangbong nga kusgan, dili kinahanglan magsige pamatuod sa uban. Dili kinahanglan hambog, dili kinahanglan magpa-impress, kayang tinuod nga bili sa tawo, makita sa buhat dili sa istorya. Hinambog, hambeng, acting, utang bayar, tago asaman. Hinambog, hambeng, feeling dato asa ang kwarta, kung bayrana na wala na.
at di